manda ya za hwe ada kelikeli ka cherna ron hontel mahayana ya deras vonatro hantompo Zanahary ary makasitraka azy tsika satria ny mainy tombonandro. Androany ty misy zavatra tena urgent amitsika miteny henany zao satria misy zavatra tena mampalahelo ary mamparary ny fo mahatohy ny fo satria anisan'ny fianakavia ny voany zao raharaha zao ka tsara tsika mba hiaraky hiheno aloha hoe ino ny zavatra misy, ino zavatra mandalo. Antsoitsika tsika aloha tiky ranabavy zay iharany loza tiky mba samby haheno tsika hoe ino zavatra misy. Oui, salama ranabavy. salama zaho avaony Eka, azafady moa laha mety mba ampolio baka amboalohany raiky le tantaranao teo ne mba ho reny be sy ny maro mba hizatsika hoe allo miheno zaho de tena afaka ampoliko ya ampolio baka amboalohany le raha teo fa maro olo miheno atsika. hitanao valy tena daiko niteraka amy hôpitaly amy klinika akatiny Frankfurt mazava niteraka taminy ankaly Atanambao morafeno zaho koa nzy tsy maharaka quartier toy fa Atanambao amy Frankfurt io ro haiko lafa niteraky teo amizay le madamo niteraky nankaly le hita amy maray amy sive nisy piasany l'hôpitaly io manisy kasibosy manisy tenirasazy ao de niteny amy le olo teraky la izao ho piasany niny ampinonoho i ajato i fa handesy manao vaccine ambany any fa fe trano io moa etage hampinonoe ambany any de nampinonoe de hentsegnonareo zany njaray roa reo tena ao jusqu'amizao fa nalako ta ankily fidélité moa ny numéro misy olo zato ay nanbolaka ko azy de lasa izy nandeha ambany any Allô? Oui. Lasa ambany any le Mikosakosaka raha zao tsy heno raha volaninao zao. Allo? Allo? Lasa vetivety fa ohatrany misy bruit be raha io. Tsy hay hoe ino probleminy fa misy zavatra tiany raha matoatoy hambarantsika mila ho haitsika amy raha misy mandalo atoliaro vily ao amy fotoatsika miresaky henany zao. Votre correspondant est à joindre. Lasa maty koa le raha teo. Izy io tantara ohatrany hoe misy zanakanadahiny teraka atao atoliaro ao amin'ny kliniky izay Antanambao ao le kliniky vaovao ao de ohatrany nisy enlèvement zany raha tena marina. Eo moa izy tantaranazy. Salama tompo. Oui, tohezo raha iny teo satria lafa mazava tamanay ka miafaka miresaka avao raha. Amizay le niteny le olo ambany ao hoe le zaza rehefa miteneniny le nitapaka amy hoe le zaza hampinonoa. Raha iny teo le hany nitapaka amy hoe le zaza hampinonoa. Nivola le rasazy io hoe hampinonoa le zaza fa hatao vaccine ambany any ao. Le nampinono moa le reny fa hatao vaccine le zaza mila voky amy olo maro misy boreroeroe tsika mizoto.
ni rasaji ambanan manis kasi push rasaji manis teni rasaji Allo. Oui. Leye bake wamzai lasa ina ndambanan kale ulu nyambi le ulu tera kale ulu sosumar fa bebe je sos chimitambi ulu fa bebe le lasa yambanan le yambanane maharta tela ela le nanur tera kami ulu reu nito tu betel re fatwa nanur ke ndarahina mambanan de ni vola de no to gaibus le ni vola hue ni se dana ta vaccine nande shambana tua utia sa yulu ambana u pesa l'hospital tu ngado la fle pushna pesa ni l'hospital reu ni sto bel kat ni tanga te le hani mandai ada hue ada kelkeli sa cernaron hontel mahayana oui le lasa le tena hontel mahayana te hontel mahayana che tua to bilin sa cernaron hontel Pal TV madava le ulo mo hotel mayana ni vula o receptionista sa gardien yung dai chiara kuna na gardien fa az tumpuna nakini mo itia hana kono fa tatarawe kalo sa se mar le ulo mi heno ansika mila mahai hue ia le ulo ni vula hue chato bilin fa sa na ro Pal TV to ratit sa zo ton ze sa le ul marmien wow fa ia ntente le han hue mishul ni vula tamayana hotel tau hue to bilin sa na ro Pal TV fa chato ia le ulu marnau len tanita ni ta tan Pal TV to bil kati Pal TV la fata ayela pushmanda de la kone la fata tan Pal TV le to bil marna ye fananda ya da kele na tera marna wa sai tu so feren do fanandai ci mi si dira kule ya da to bufa jao pikarama tiasa sa fe kati cameraman watone to biliu nime to bilu ta kami ami luptali watwa ami luptali to som telefona no henan jao hanki so filira rui ka to bilu sa sinaro tam Pal TV tau tam Pal TV to bilu ayeda kali zaza ia le zaza ia zaza fihita shepcham bula henan jao mi greve to henan kanaronga tsini ansu police tsini ansu gendarme morga femte to police to bill right de le to bilu mera kam to punto bilu aya yung right chat fale na dai kurtena ma responsable az tena ma hayaz ka refa misi fitondra pa intike manampa hefana o police no gendarme rezao mila expose vanareo laha ray manjenreo fa aveo mila expose vanareo tsara fa maheno tsika nanzay zay ty déroulement raha misy fa raha resahinao mako raha maro ty olo miheno azy maro olo miheno azy ary en direct raha zao tsy afaka hanono anaranao fa raha tiako ny fantatra avao zany hoe le olo amin'ny hotel mayana mahay hoe tobily io nandalo ao fa nandeha any amin'ny Pal TV mazava amiko tena hovolany fe ami havolanina zany de le olo fiarako hoe na receptioniste na zeka tsy hainao le olo fa le olo ao avao tsy hainao ty asan'olo ao c'est normal laha tsy hainao fa le olo amin'ny mahay anao avao zany ny teny hoe tobily tsatsarinareo Pal TV de tratranareo tao Pal TV amizay le tobily fa le zaza ro tsy hita ka le tompony tobily io miaraka amin'ny le chauffeur-ny tobily miaraka amin'ny tobily zany aia mbo amin'ny Pal TV sa fa amin'ny polisy any zakeni miangaze to akia mdesaka free push to ikia ndao moa heno tsy raha volaniko zao mila concentré parce que raha ty ho tapahiko lafa bakeo oui le tobily miaraka amile olo nandeha tobily io aia amitsika miresaky zao amin'ny polisy sa amin'ny Pal TV ao nam vawasa kwa ia ka ia hitanao ande PDG Bihari ia
azy tomponana kiny ro mahay zao fa olo toa maro mbona pisila azy tsera soa na hampiresasiko aminao reky. D'accord, ndasy moa lafa bakeo aloha kalimeva soatsy nareo de raha fa deja fa matoa fa misy police ny gendarme ao misy mpitandro filamina dikan'izay de hentatsika ary mba hiantso andreo koa hoe manao akory ty fandehany raha iaby aby zao satria maro mare le lalany ombany raha volany aby zao baka mahopitaly nandeha ia inkoy ny PDG de Bihar manontany hoe i chauffeur na tobily va hoe tratra ao sa tsy tratra ao. Tobily zao mipolisi ao sero tobily zao fa misaiko fa misinda ty am'teny anay azy tiko tobily zao sero mipolisi ao voatanjaka mipolisi ao tobily avao zany ao fa tsy misy vatan'olo na tsy misy vatan'olo zao fa tobily avao voatanjaka vola zao raha bisifer zao hoe nisy olona zotriny zao tamy mahay ana zay mahay azy fa amtenako farany atao sy karaha toy ka handraha azy lelahy toy mba meohatsema olo miresaka zao bavy nay namo le tomponana kamiako anao le tomponana kamiako anao toy andro Bihar. allo oui ralahy salama ya magnataka amy Zanahary tsika koa mba ho hita anatsika zay fa misy raha tiako antoneantsika le zaza io miaraka amle olo nanday azy nazotsony le tobily ta Mayana hotely tamy mahay ana teo zao tobily io de tratrary amizay tratra amy gymnase roy tsy haiko fa tobily zao araky tantaran'olo teto areo fa zahay mbo tsy tao fa tantana tagny fa misy olona zotsoko tamin'ny mahay ana teo. D'accord, ka le paletivier hitako hoe niresaka paletivier nareo teo le hany mahay ana amindreo tratra mahay ana io tobily igny de njano tao njano mahay ana de bako amizay noli police reo tratra amy gymnase io milaklasa amy gymnase io. D'accord, fa vatan'olo io zany fa mipolisy any le chauffeur ao miaraka amin'ny tobily io zao tobily efa voatanjaka zao tobily zao. D'accord, soe hay zay fa hanao antsoavo reo manampahefanao raha iaby tsika hanenta zao satria zao raha ilandrozy io zao raha ilandrozy raha manaka zao fa courage avao fa mangataka amy Zanahary aloha tsika na hahasalama zaza zay no hitahatsika azy androany avao. Ndao fa maro olo maro fa maro olo zay. D'accord, ndao ma kwa ha fa piantsika numéro ko ha zay sy zay raha mandalo amitsika atoliara ao henany zao ny tena moako zany somary mona andeha ambanimbany volo atiky ny teneniny nakanakarivotsy nefa zao raha misy ambohotsika amy fotoa henany zao ka manao antsoavo anareo zay tompony andraikitra feno manao antsoavo koa ho anareo ao amin'ny hôpitaly kliniky zay ao Antanambao akaiky ny Frankifody teneny zao satria mahakasika anareo zao raha zao manao antsoavo anareo mpitandro filamina satria maro ny lalana andehanany zavatra rehetra henitsika teo zay tsy nisy zavatra ny avantena iny fa le olona victime ray amin'ny mandreny le zaza vao nateraka tamy malihaly zay nangalarina tamin'ny andro amy 7 maraina teo no niresaky nivanta amitsika iny ka atako angamba rariny sy hitsy ny raha miteny izahay raha mitalao izahay ary mitady ny fiaraha-miasa sy mitady ny hetsika avy aminareo eo anivo ny fandriam-pahalemana satria fa mirongatsy de mirongatsy ny dahalo olombelo amizao fotoanan'izao fa tsy dahalo aomby sasy fa dahalo olombelo fa niala koa mihalatsy masony niala amin'ny halatsy taova iny amin'ny halatsy taola iny fa miditra hangalatsa zaza ary mahasahy miditra anatin'ny klinika mihitsy fa mametraka hoe tena hoe rasazy na infirmière mihitsy ny olombelo ankehitriny vadika biby ka manainga anareo mavesatra raha ny dahalo zahay teo raha ny panakorontana zahay teo hizizinareo ny moramora aminareo nanambotra anay atako angamba mety ho vetivety ary tsy ho ampy na antsasakadiny ny hanambora anareo zany olona zany satria efa mazava zay niala avy ao amin'ny klinika le olona nitondra ny zaza zao miaraka amile katikaty nivanta tao amin'ny hotely Mayana hotely ao Antsenengea de ao Mayana hotely le olo very tao fa le tobila nitratsy tany amy gymnase o paletivier arakaraky ny rehandrisaindreo teo iny de tokony mba anjarantsika hanentan'izay ankaiky tsy vitany mpitandro filamena ihany fa ny vahoaka ray manontolo malagasy tsy vaky vola ao Toliara manao antsoavo anareo zahay
zay ty anaky any ty anaky any ty zafy zay very zay ka miangavy anareo zahay mba hanao tomboka miara mamindra atsika soroka miara milanja fa mahavoahy androany